à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Ibi ngibi reka mbwire Perezida Paul Kagame, reka twirebe maso tumenye ko ibi ngibi ari ikibazo gikomeye kandi ko dushobora kuba twagikemura dufatanyije. Aya ni amwe mu magambo yavuzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu nama yitwa Global Gateway Forum yo mu 2025 yaberaga i Brussels mu Bubiligi ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 10 2025. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagomeje cyane kwifatira u Rwanda ku gahanga, avuga ko ngo ariko rukomeza gutera inkunga umutwe wa M23 uteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Abarebera ibintu cyane mu mboni za kure baje kuba bagaragaza ko Tshisekedi mu nama yagomeje kwigira umwana mwiza agarengera cyane ngo ntago geze agerageza ibikorwa by'ubushotoranyi n'inshuro nimwe. Tugiye kuba twarebera hamwe mu magambo Felix Tshisekedi yavugiye mu nama ya Global Gateway Forum yaje gutera ubwoba benshi ndetse bakaza no kuba bayibazaho cyane. Bana nanjye kugira kino kiganiro kigeze ku musozo. Iyi ngiyi Ndara Nation Empire bakaza neza mu muryango mugari. Inkunga kuri twe ni ingenzi cyane. Yatugera ko subscribe bikaze. Excellences, mesdames et messieurs, aucun développement durable ne peut s'enraciner. Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yafashe umwanya w'ijambo muri Global Gateway Forum yo mu 2025 yaberaga i Brussels mu Bubiligi, atangira ashimira perezida bose baje muri iyo nama. Amaze gufata umwanya w'ijambo, Tshisekedi yateruye agira ati burasirazuba bwa Kongo murabizi ko hari umutekano muke kandi umutekano muke kubaterwa na M23. Yongera gushinja u Rwanda ko rushyigikira M23 ku kigero cyo hejuru cyane, asaba u Rwanda ko rwahagarika inkunga yose yohereza M23 kugira ngo umurasirazuba bwa Kongo hagaruke umutekano. Perezida Felix Tshisekedi yagomeje avuga yuko ngo Perezida Felix Tshisekedi yaje yongera kuvuga ngo ntago nigeze gerageza ibikorwa by'ubushotoranyi haba ku Rwanda cyangwa se n'ikindi gihugu cyari cyo cyose. Amaze kuvuga ibyo bintu nibwo abanaliste baje banaliza bavuga ngo ibintu Tshisekedi avuze ahangaha ni ukubeshya cyane kugerageza kwigira umuntu mwiza ugereranije n'ibintu yagiye akora, kuko nkwari nk'ubwo ngo yigeze kuvuga ngo twahagarara i Goma tukarasa Kigali igihugu tukakirimbura. Uyumvaga ko ahangaha ari ugushoza intambara, ariko Tshisekedi yageze muri nama arahakana aratsimba ngo nta bushotoranyi Tshisekedi yigeze akora umunsi wa rimwe. Tshisekedi yaje nanone kandi yongera kwikoma u Rwanda cyane, avuga ko ngo ikintu cyamukwiye Kinshasa ari ugusabira u Rwanda ibihano, ariko yaba yitonze aravuga ngo ndaza gusabira u Rwanda ibihano bitewe n'ibyo Perezida Paul Kagame ari buze kuba yasubije cyangwa se n'ukuntu ari buze kuba yakitwara ahangaha. Ikindi kintu aje kuba yavuga ngo yabonye intumwa za Donald Trump ahangaha mu cyumba cy'inama, bisobanuye ko ngo ashobora kwita arega u Rwanda akaba yahita arusabira ibindi hano kubera ko tubahirije amabwiriza ndetse n'ibyaremeranyije mu masezerano y'amahoro yabaye hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo yasinyiwe n'i York yo kuba u Rwanda rwahagarika inkunga ngo rutera umutwe wa M23. Ibi ni ibintu u Rwanda rwakomeje guhakana cyane rwivuye inyuma, ariko Tshisekedi yagomeza kuba yabishinza u Rwanda kugeza amagingo y'angaya, ndetse muri nama ya Global Forum Gateway yagomeje kuba abigarukaho cyane. Tshisekedi yongera aravuga ngo ibi ni ibintu bishobora kuba byakemurwa hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, reka kuba amakimbirane ngo Perezida w'u Rwanda ndetse n'uwa Kongo bashobora kuba bahuza bakongera bakaganira bakamenya ko ngo ibintu ari ikibazo gishobora guteza imibereho mibi y'abaturage b'ibihugu bayobora. Bavuga ko ngo bashobora gukemura ibyo bibazo ndetse bakabasha kuba banabana neza ndetse kubw'ineza y'abaturage, bakabasha kuba bakongera bakiyunga, ndetse u Rwanda rugakora withdraw ingabo zarwo rufite mu mutwe wa M23 ikabasha kuba yasubira inyuma ndetse n'umutekano ugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Tshisekedi yongeye kuba yakikomera ku gahanga igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, avuga ari mu bihugu biteza umutekano muke ahangaha muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame naje kuba yafata umwanya w'ijambo bagira icyo atangaza, avuga yuko ngo kugira ngo Afurika itere imbere ndetse n'u Rwanda rubashe kuba rwatera imbere ku rwego mpuzamahanga, ari uko ngo hakeneye ibikorwa remezo ndetse na tekinoloji igezweho kugira ngo ibihugu bibashe kuba byatera imbere byose. Perezida Paul Kagame ntabwo yageze respondinga cyangwa se ngo agire ikintu avuga ko Tshisekedi yavuze muri nama, ahubwo yagerageje gutanga ibintu bishobora kuba byatuma ibihugu byose bibasha kuba byatera imbere, ariko nta kintu igeze avuga ko u Rwanda rwo ruteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo rufatanyije n'umutwe M23. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagomeje ashimira cyane Cyril Ramaphosa, avuga ko ngo ari umuperezida mwiza kandi wumva abandi ibibazo bafite akabasha kuba yagira n'icyo yabikoraho. Muri ubwo buryo ngo Perezida Cyril Ramaphosa aje kuba yafasha igihugu cya Kongo kuba yashobora kohereza ingabo muri Kongo kurwanya imitwe y'iterabwoba irimo na M23 iteza umutekano muke muri ibi bice.